بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا ميدوغ في لاولوغا ألغون بلالاني زكاة دينو منا ومون إنسان آخرتوغا لبين عقوباتك كباتو. زكاة دينو إنسان مناومو آخرتوغا إنسان لبين عقوباتك كباتو. إغوتون كيرت قرآن أدي نبي عليه الصلاة والسلام سنتوغا وني زكاة دكا مناوغا نميهن إكي عقوبات بيان كرفافا أي إكمون إنسان دروهلي ومتكا أي إكمون إنسان دروهلي ومتكا كيرت قرآن غواني توبة سورة 37 والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. أدي رناري حزاناكو الله موغا يتكت هيدنو كتبه ميهن دناشي فهي ويندن عذاب هوركم خبر يورنا كليفان دواش. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. ಎಗೊತ್ತುಗೆ ಮತ್ತಿಂಗೇನ ಏಕ್ಕುಂ ಖಜಾನ ಕುಳ ರನರಿಹಿ ಎದುವು ನರಕ ಗಲಿಫಾನು ದೊಂಕುವವ್ವ ಎತಕೆತ್ತಿಂಗ್ ಎವರೆಂಗೆ ನಿಕ್ಕುರಿ ತವುಗಯ್ಯ ಅರಿಕಶ್ ತವುಗಯ್ಯ ಬೊರಕಶ್ ತವುಗ ಫಾಹಗ ಲವ್ವಮುಂಗೆ ಎಂದವಾನೆ ಅದಿ ಅಂಗವಾನೆ ಮಿಹಿರಿ ತಿಯಬಾಮುಂಗ್ ಅಮಿಲ ನಫ್ಸುತಕ ಟಕಾ ತಿಯಬಾಮುಂಗ್ ಎಕ್ಕುಳ ಖಜಾನ ಕುಳ ತಕೆಚ್ಚೆ ಫೈ ತಿಯಬಾಮುಂಗ್ ಖಜಾನ ಕುಂ ಉಳುನ್ ತಕೆತಿಗೆ ರಹ ದೆಕಿವಲಾಶ್ ಏಂಕೊ ಮಿಯಾತುಂಗೆ ಬಯಾನ್ ಕುರುವೆನಿ මිදයායතුන් ඉන්සාන සකෑ නොදක්කයි හෝදි මුදාත qiyaමෙද්දු නරකන් දොන්කුරුවි ඒනගයාගේ ජෙස්සේන ඒ දොන්කුරුවමු අනෙක්කා ඒ දොන්කන් දියුමු අනෙක්කා එක් ගෙනස් ජෙස්සේන එදූගේ දිගුමනකි ෆන්සාස් අහරෙ එහෙන්කමු මිතාංග බයන් කුරේෆාවා දෙයායතුගයි බහිමෙනේ ඉන්සාන මුදා එක්ගොතකි බාතිල් ගොතුග හේද කුරා මීහු ඒනයන් හම හුස් ගෙල්ලුම් වා කංකම් සයක ශහුවත්තක ෆාහිෂ් කංකම් අමල්ලෝ ස්වාන්තා නබී අලිස්ව හරම් කුරේ කංකම් හේද කුරු හම එෆදම් වාජිබ් කංකම් ඉන්සානගේ මුදා හිෆාට්ටා මිය හාසකෝ සකාත් දිනු හම ගොත වාජිබ් හේද කුරුන්තෝගේ තිරේ අඹි මියන් හේද කුරුමා එමියාගේ අමිල්ල නෆ්සන් හේද කුරුමා අදිවෙස් ගෑත්තිමාගේ මීහුන්න අදිවෙස් ඒන වාජිබ් හේද කුරෙන්ජේ හාලතන් ගන්න මීහුන් වෙන එෆෝ එහෙන් හදීස් වලගා අස්සවනි අබි හුරයිරත අල්ලාහ්ගේ කිබා නබී අලයිහි සලාතු වස්සලාම් හදීස් ෆුකෝනි මන් ආතාහු අල්ලාහු මාලන් ෆලම් යුද්දි සකාතා මීයක මාල්ලෝ ස්වාන්තල මුදා දෙවවා ඒන زكاة ندكا كم غوانم شكن مدلكي ما الله سبحانه وتعالى ملك اي اگوتم بلا نيومته اي رانگل گوتوغا بينم كروينم اي سنك گوتم بلا روينن اي گellum vedan sawbaki ena e haggutum adanu kuranama rangal nun kankam gaena heda kurakam gawanam enko mi hadis fuluga e bayan kurweni من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته أين مال صنت مدا دبيه النمس أين زكاة أدان قرآن مسل له ماله يوم القيامة شجان أقرأ له ذبيبتان يطوقه يوم القيامة أميها مدا هذا نكفنا أميها حرف فاكرين شجان أقرأ أي විහගද හරුෆයි අදි ඒගේ බෝ හුදුවෙෆාවා හරුෆතවගේ තෙරෙන් එම්මේ නුරක්කාතේ හරුෆේ ගොතුග ඒනගේ මුදා මෑල්ලෝ ස්වන්ත හරුෆේ ගොතුග අද්දවාට ඒෆෝ බෑන් කොනනි අදි හරුෆාගේ දෙලෝකාරි දේ
فوق عينه نقطتان سودان kalu de tiki hunnan ege manik harufa getere em nurakkater vihagada nurakkater harufa lahu dhiba watani yutawwiqu yawm al-qiyamah ena karuga olali venas summa yukhaz bi hil zimati ay yani bishid qay summa yaqul ana malik wa ana kanzuk den harufa sena gangaga hifafa harufa bunana timanne ke tibage muda ne harufage nurakkater asaro ene qur'ane ebe ege vihakamu gavies den nabi alayhi salatu wassalam mihayen ekama dalil kurmattaka bayan kurwe wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima ataahum Allah min fadlihi huwa khayran lahum bal huwa sharrun lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yawm al-qiyamah Allah ekalan fallawantawkange tereng eorenna devi takicchame dahituwa mihun ekange eorennan huri hewkamikkunga hinu kurash bal huwa sharrun lahum adikiyete eorennan huri nubakamike sayutawwaquna ma bakhilu bihi yawm al-qiyamah eorenge dahitu takitin qiyamat de eoren karuga kastolwa hutte enkamu miyayatu nabi alayhi salatu wassalam istidlal kurwani kuri hadisa e harufa enang mudala badalwe e harufa emme vihagada harufa ene kurmatila e harufa bunane timannage mudalemi en angage harufa ifan enko mi hadis fulun wala soriya ko benge zakat dinu manawe gatumu nurakkaterika ekamuge nubakan adi warugod waide kandalu wafakan devanen e muda mallo sumata kulunu wodigemme huriya kamak e muda harufa badal kurav hame got insana mallo sumata de ni'matka shukuru nuwanama e qiyamat doena wan musibat ke kam vegen danikan me dis fulun benge hame got mitanga mi hadis fulga muda ena muda bakkun zakat nude muradaki hame kani rana ristennu zakatuge huri hamudale ega himenene zakatuge evves mudale den inkar kuranama mi hadis fulto wadegen dane insan e foin hadis ful gasa abi huratallah kiban nabi alayhi salatu wassalam hadis ful koni ma min sahib zahabin wala fillah la yuddi minna haqqa illa idha kana yawm al-qiyamah suffihat lahu safahu min nar فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جباهه جنبه وجبينه وظهره رن كمغاوس ريح كمغاوس اينا ايگ حق ادانو قرانما صفيت له صفاي من نار ان ايچي قيامت دو نركا غالفان دونكرين دن ايناگه burkashtaka arkashtauga jessene nikkurtauga jessene kullama baru toidat lahu dem finiumun e anikka hiu kan diumun hun kan diumun anikka jessene fi yawmin kana miqdaru 50000 sana eduge digumena ki fansa sas ahare hatta yaqulu bayna libad den ei hisab belloma dandene ena evani gotuga fayurwa sabila imma ila al-jannah wa imma ila an-nar dengena magudekken surugetto no tanargetto medis fulun war saf ko benge mige nurakkaterikan zakat dinu manawe gatum denge fo hadis fulga save jamal nota bakari adi geriya ichi haggu adanu ko amiyumbes adi mi hadis fulun saf ko benge zakat nudi manawe gatum nurakkaterikan enkamu muslim insanan oti zakatuge hukum tadenegane eni ahar ko effaro beje komme gotten hadafe zakat de ei misake rana misake khandelifa taketi misaka fasa misamanuga nama demse bayan kure fa ichin enkawe hukum ugene zakat dinu rakkatir wanje yani kit qur'ana nabi alayhi salatu wasallam sunnatu gamani mikam nurakkatirikam bayan kurefa henkam insanan oti mikam kam rakkatirwe mi nurakkatirikam salamatta kamasak kurun henkam insanan mudalun zakat di niyamata ma Allah subhanahu wa ta'ala shukru wanje hada wallahu alam wa sallallahu bina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in